Hello everyone. Hello. We are so happy to gather once again for the evening fellowship. It is such a blessing of God to be able to share the word of God. Let us pray as we begin. Dear our Heavenly Father, we thank you for this evening. Father, you have protected us and you have blessed us to be able to share your word. Lord, we are the people who can only be busy with the things of the flesh. We are the people who like this world and we do not like your word. So the fact that, Lord, you can share the word of God is because that you have called us and you have given us your grace. So please touch the hearts of all people who are going to follow this sermon. It is not human being who preach the gospel, but it is the Holy Spirit that preach the gospel. So please humble down our hearts before your word, so that we can receive the heart that the Holy Spirit is giving us. Lord, we hand over all this session into your hands. Lead it from the beginning up to the end. We thank you, Lord. We pray all these things in the name of Jesus. Amen. Tonight we are going to share in the book of Ephesians chapter 1. So please, you can open your Bible in the book of Ephesians chapter 1, starting from verse 3. So I'm going to read from verse 3 up to verse 8. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Having predestined us to adoption as the sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. To the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. Which he made to abound towards us in all wisdom and prudence. Yes. So whenever we read these words of the Bible, we are amazed to discover the secret of God. Yes, and whoever he may be, if they receive this word of God as it is, they are able to change. So we can see that there is a great power in the word of God. However, out of the word of God there is no power. So the Bible says in the book of Romans chapter 1 and verse 16, for I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Yes, in this world also there are different things that has power. The rulers, the authorities, like the president also has power. That's why whatever they speak, it is done accordingly. However, there is nothing else you can compare with the power of God.
ariko kandi ntacyo twagereranya n'imbaraga y'Imana. Even you cannot measure, the greatness of His power. nta nubwo twashyira mu gipimo imbaraga y'Imana. So the power of God is beyond measure. It is beyond what you can understand. rero zirenze igipimo, birenze ibyo twakumva. Now, and the Bible says that in the gospel there is that power of God. rero birivuga ko mu butumwa bwiza hariyo mbaraga y'Imana. When you listen to the gospel, it seems like we're just listening to words. iyo twumva ubutumwa bwiza bisa naho twumva amagambo gusa. However, it is not mere words. ariko si amagambo abereye aho. Because the Bible says that in it, in the gospel, there is the power of God to salvation for everyone who believes. kubera ko birivuga ko muri bwo harimo imbaraga ihesha uwizera wese gukira. Then what is salvation? ese agakiza ni iki? According to the Bible, salvation is the forgiveness of sin. gendeye kuri Bibiliya, agakiza n'imbabazi z'icyaha. The person who says that I have received salvation, burya umuntu uvuga ngo nakira agakiza, this is the person who has got rid of his sin. ni umuntu wamaze kubohoka ibyaha bye. So ever since I was young, I went to the church. rero nkiri muto natangiye kujya mu rusengero. And what I could learn from the church is that if you have even a single sin, you can't go to heaven. mu rusengero nigiyemo yuko mu gihe mfite icyaha nubwo cyaba ari kimwe ntazajya mu ijuru. Of course, I had different ambitions and different wishes in life. birumvikana rero mfite ibyifuzo byinshi mu buzima bwanjye. But the great wish that I had was for me to get rid of my sin. ariko icyifuzo cya mbere kiruta ibindi kwari ukubohoka ibyaha byanjye. That's why I tried different methods. niyo mpamvu nakoresheje uburyo butandukanye. By praying, by asking for forgiveness, by trying to do good, I wanted to get rid of my sin. ari ugusenga, ari ugusaba imbabazi ibyaha, ari gukora neza, nagerageje kwikiza icyaha. However, all these methods could not save me from my sin. ariko ubwo buryo bwose ntibwabashije kunkiza ibyaha. I sincerely wanted to be free from sin. rwose nkomeje nashakaga kubohoka icyaha. However, I came to realize that all I have is only the wish, it is the desire. ariko naje kumenya ko icyo nabanaga nacyo gusa ari icyifuzo, ntabwo ari ubushobozi. Yet, for me to be free from sin, not only the wish is needed, but also the ability, that power to be able to be free from sin is needed. rero kuba umuntu yabohoka icyaha si ubushake gusa bukenewe, ahubwo n'ubushobozi nabwo burakenewe. In this world, everybody wants to be rich. muri iyi si buri wese aba ashaka gukira. But although you wish to be rich, you don't become rich. ariko kuba wakwifuza gukira si cyo cyakugira umukire. That's why we can see that just willing and getting the ability, these are totally different things. niyo mpamvu ku muntu yagira icyifuzo no kugira ubushobozi bwo kubigeraho ni ibintu bibiri bitandukanye. So whenever I checked in my heart, I could find sin and condemnation. igihe cyose nirebaga mu mutima wanjye nabonaga icyaha no kwicira urubanza. Therefore, I was tormented so much. rero nateshejwe umutwe nacyo cyane. And now I try different things so that I can be free from sin. nagerageje uburyo bwose ndebe ko nabohoka. However, I came to discover that all I have is only the wish, but I don't have the ability. ariko menya ko icyo nabaga nacyo ni icyifuzo, ntabwo ari ubushobozi. So to be able to be free from sin, rero kubasha kubohoka icyaha, you don't need just to wish that, ntabwo ukeneye kubyifuza gusa, but you need to have also the power to achieve it. ahubwo ukeneye n'imbaraga zabikugezaho. But now, which kind of power can defeat sin? ese ni izihe mbaraga zanesha icyaha? When we talk about sin, iyo tuvuze icyaha we talk about the power of Satan. tuba tuvuze imbaraga za Satani. When you read the book of Ephesians chapter 2, that's what the Bible says. Usomye Efeso ibice bibiri niko havuga. We can read Ephesians chapter 2. Reka tusome Efeso ibice bibiri. We can read first of all verse 2. Duhere ku murongo wa kabiri. In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mugukorera mu batumvira. Now here the Bible says that Satan is the prince of the power of the air. birivuga ko Satani ari umwami utegeka ikirere. So now when you talk about sin, rero tuvuga ko icyaha it is not something that you can defeat with your power. ntabwo ari ikintu waneshesha imbaraga zawe. Just because you pray, kubera ko wasenze, just because you have fasted, atari ukubera ko wirije, that one cannot, get you rid of sin. ibyo ngibyo ntabwo byatuma unesha icyaha. However, we need another power. rero dukeneye izindi mbaraga. That's why the Bible says that in the gospel there is the power of God. niyo mpamvu rivuga ko mu butumwa bwiza harimo imbaraga y'Imana. And only the power of God can defeat the power of sin. kandi imbaraga z'Imana zonyine nizo zanesha imbaraga z'icyaha. Even Satan is not something simple.
Satani ntabwo ari ikintu cyoroshye Satan is a great creature that also has authority. kubera ko ni ikiremwa kandi gifite ubutware. And now human being is nothing before Satan. Rero umwana w'umuntu ntacyo ari cyo imbere ya Satani, So we don't have the ability to defeat him. kuko nta bushobozi dufite bwo kumunesha. Now God who knew this, Imana yo yabimenye, God has intervened and has given us his power. Imana yaratabaye iduha imbaraga zayo. Now the people who can receive salvation, Rero abantu bakwakira agakiza they are the people whose methods have come to an end. ni abantu bamenye ko uburyo bwabo bwose bwageze ku iherezo. They are the people who have come to realize that their ability is worthless. Ni abantu bamenye ko ubushobozi bwabo ntacyo buvuze. And those are the people who can rely now on God. Aba nibo bashobora kwiringira Imana gusa. So now we need first of all to realize, how did we become sinners? Rero tugomba kwiga tukamenya uko twabaye abanyabyaha. Some people think I became a sinner by committing something evil. Abantu batekereza ko baba abanyabyaha bakoze ikintu kibi. Because I speak lie, because I steal, I fight, I have jealousy, this is why I have become a sinner. Kubera ko nabeshye, kubera ko nibye, nagize ishyari, icyo ni cyo cyaha. All these evil deeds, they are not sins, but they are the fruits of sin. Ariko aya mabi yose ntabwo ari byo byaha, ahubwo ibyo ni zo mbuto z'icyaha. Now what is the actual sin? Nese icyaha nyirizina ni iki? The actual sin is the nature that is hidden within the heart of man. Icyaha ni akamero kari mu muntu mo imbere. So my nationality is a Rwandese. Njyewe ndi umunyarwanda, nibwo bwenegihugu bwanjye. Then how did I become a Rwandese? Nese nawe umunyarwanda nde? Do you think I become a Rwandese by eating Rwandan food? Ese utekereza ko icyangiza umunyarwanda ari ukurya ibyo kurya byo mu Rwanda? Or I became a Rwandese by speaking Kinyarwanda very well? Cyangwa se nuko mvuga ikinyarwanda neza? If I dress, Rwandese costume, can that make me a Rwandan? Ese nambaye imyenda y'umuco w'u Rwanda byangira umunyarwanda? No way. Oya. Even if I speak Kinyarwanda fluently, nubwo navuga ikinyarwanda neza, even if I dress in Rwandan costumes, nubwo nakwambara imyenda y'umuco wa Kinyarwanda, and every day I eat Rwandan food, buri munsi nkagira ibyo bya Kinyarwanda, what I do is not what makes me a Rwandan. ibyo nakora byose si byangira umunyarwanda. Now I became a Rwandan because I inherited, the Rwandan blood from my parents. Rero nawe umunyarwanda kuko ari byo nakuye ku babyeyi. Actually, I was not born in Rwanda. Njye sinavukiye mu Rwanda. However, I was born from Rwandan parents. Ariko no ahandi navukiye mu muryango w'Abanyarwanda. Also, I began to learn Kinyarwanda when I was 6 years old. Ndibuka ko natangiye kwiga Ikinyarwanda ndi mu myaka 6. However, nyamara I had the Rwandan nature already. Nari mfite akamero k'Abanyarwanda. Just because I was born from Rwandan parents, bitewe nuko navutse ku babyeyi b'Abanyarwanda, even if I don't speak Kinyarwanda, nubwo navuga Ikinyarwanda, even if I may not dress their costumes, nubwo ntakwambara imyenda ya Kinyarwanda, even if I may not know how they behave and their customs, nubwo ntamenya imico yabo uko bitwara, so I inherited the nature of Rwandan from my parents. namaze kugira akamero k'Abanyarwanda mbikuye ku babyeyi banjye. Then these other things I began to learn later on, one by one. Ibyo bindi byose nagiye mbyiga buhoro buhoro. Now it is the same thing also with the sin. N'icyaha nuko bimeze. All people in the world, they are born of Adam. Abantu bose bo mu isi bavutse kuri Adamu. So when you read the book of Romans chapter 5 verse 12, iyo usomye mu gitabo cy'Abaroma chapter 5 igice cya 5 verse 12, umurongo wa 12, the Bible says that sin came into the world biravuga ngo icyaha cyaje mu isi through one man. binyuze mu muntu umwe. The one man there is Adam. Umuntu umwe uvugwa aho ngaho ni Adamu. Now we can see that sin came to all people through Adam. bivuze ngo icyaha cyaje ku bantu bose, cyageze ku bantu bose kubera Adamu. Why? Kubera iki? Because all of us we were born of him. Kubera ko twese ari tuvukaho. So whether you want or not, waba ubishaka utabishaka, you inherited the nature of sin from Adam. wamaze guhabwa akamero k'icyaha bivuye kuri Adamu. And this nature of sin is in the hearts of all people in the world. Kandi aka kamero k'icyaha kari mu mutima wa buri wese muri isi. This is why all people commit sin whether they want or not. Niyo mpamvu usanga abantu bakora icyaha babishaka batabishaka. Romans chapter 3 verse 23. Abaroma ibice 3 umurongo wa 23. The Bible says that for all have sinned and fell short of the glory of God. Biravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana. All people in the world have sinned. Abantu bose bo mu isi bakoze icyaha. Now when we look in our society,
iyo turebye umuryango mugari wacu, it is rare, but sometimes you can find good people. rimwe na rimwe ushobora kubonamo abantu beza, Those who are very kind, abantu beza, those who have like good works, good attitude. abantu bakora ibikorwa byiza, bafite imyitwarire myiza. So now, according to the understanding of the world, we call them good people, exemplary. Rero dushingiye ku migenzo y'isi, abo bantu tubita intangarugero. However, the Bible says that all have sinned and fell short of the glory of God, ariko biravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana, including those whom we call to be good. n'abo ngabo twita beza. Why? Because also they are born with a nature of sin, which they inherited from Adam. kubera ko bavukanye akamero k'icyaha bakuye kuri Adamu. That's why by changing our behavior, by changing our works, that one cannot change our nature. niyo mpamvu kugerageza guhindura imyitwarire yacu n'ibikorwa byacu ntabwo byahindura kamere yacu. Let's say, for example, from today I decide to never speak in Rwanda. reka mvuge nti uyu munsi nzongera kuvuga ikinyarwanda. uyu munsi I also decide never to eat Rwandan food. avuga nti sinzongera no kurya ibyo kurya byo mu Rwanda. I decide never to dress in Rwandan costumes. sinzongera no kwambara imyenda ya kinyarwanda. Can that make me Chinese? ese ibyo byatuma mba umushinwa? Or can that make me an Indian? ese ibyo byatuma mba umuhinde? Now, even if I change my behavior, rero nubwo nagerageza guhindura imyitwarire yanjye, that one does not change our nature. ibyo ngibyo ntabwo byahindura kamere yanjye. That's why Satan has deceived so many people. niyo mpamvu satani yashutse abantu benshi. They think receiving salvation means changing our behaviors. batekereza ko kwakira agakiza ni uguhindura imyitwarire yabo. Or I have been committing sin, but from today I'll stop committing sin and do good works. ati nabaye nkora ibyaha ariko guhera umunsi nzongera gukora ibyaha ndajya nkora imirimo myiza gusa. Then they think that this is salvation. ubundi bakavuga ati aka niko gakiza. However, that cannot change, the nature that is within the heart. ariko ibi ngibi ntabwo byahindura kamere yabo iri mu mitima yabo. So because of that, Jesus spoke something very important. kubera iyo mpamvu rero Yesu hari ikintu cy'ingenzi yavuze. I want us to read the book of John chapter 3. reka dusome igitabo cya Yohana ibice bitatu. John chapter 3 verse 3. Yohana ibice bitatu umurongo wa gatatu. This word is very important. ijambo ry'ingenzi. And Jesus is explaining to us how we can receive salvation. Yesu hano ari kuvuga uko dushobora kwakira agakiza. For so long time we have been thinking that it is a matter of changing our behaviors and our works. kera narega mvuga nti birakwiriye ko duhindura imyitwarire yacu n'imikorere yacu. However, that's not how the Bible says. ariko ntabwo ariko biri bivuga. John chapter 3 verse 3. Yohana ibice bitatu umurongo wa gatatu. Jesus answered and said to him, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe bwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Now, what is needed for someone to get the kingdom of God? ese niki gikeneye ngo umuntu abone ubwami bw'Imana? Of course, getting the kingdom of God is equal to receiving salvation. kuko birumvikana ko kubona ubwiza bw'Imana nicyo kimwe no kwakira agakiza. Jesus did not say you change your behavior, you change your attitude, you change your works. Yesu ntabwo ari kuvuga ngo ugomba guhindura imyitwarire yawe, imikorere yawe. However, Jesus said one must be born again. ahubwo Yesu ari kuvuga ngo ukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Then how can one be born again? Yesu umuntu avuka ubwa kabiri ate? As long as I exist, igihe cyose ndiho, there is no way that I can be born again and two people can coexist at the same time. nta buryo ki nshobora kuvuka ubwa kabiri ngo kandi abantu babiri bakomeza babeho. So for me to be born again, rero kugira ngo uvuke ubwa kabiri, first of all, the old I has to die. uwundi we wa mbere ngomba gupfa. And now a new person has to be born once again. hanyuma undi muntu mushya akabasha kubaho. So in order for God to give us salvation, kugira ngo Imana iduhe agakiza, in order for God to let us be born again, kugira ngo Imana tubyare ubwa kabiri, God has set death before us. Imana yadushyize urupfu imbere yacu. That's why he said that the wage of sin is death. niyo mpamvu bivuga ngo ibihembo by'icyaha ni urupfu. So a sinner has to die, rero umunyabyaha agomba gupfa, and a new person has to be born once again. hanyuma umuntu mushya akabaho. This is the gospel of Jesus Christ. rero ubu ni bwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. However, many people without them dying and be born again, rero kugira ngo abantu bapfe bavuke ubwa kabiri, they just change their works, they change their behaviors, and they think now they receive salvation. bagerageza guhindura imirimo yabo n'imyitwarire yabo bakavuga ati ubu twavutse ubwa kabiri. So this is Nicodemus who was talking to Jesus. ni Nikodemo avuganaga na Yesu. And now Nicodemus, he was flattering Jesus. Nikodemo yarimo avugana na Yesu, He was telling him like sweet words.
yarimo amubwira amagambo aryoheye. Rabbi, we know that you are a good teacher. Ati nitwigisha turazi ko uri umwigisha mwiza You know, you came from God. kandi waje uvuye ku Mana. Surely nobody can do these signs, you know, unless, you know, God is with him. Nta muntu n'umwe abasha gukora ibyo ukora usibye Imana wo mu ijuru iri kumwe nawe. Now he was trying to flatter Jesus Christ. Yageragezaga kuryoshya Yesu. In other words, he wanted to become good in front of Jesus. kugira ngo bareke Yesu ko ari mwiza. However, Jesus can't be deceived. Ariko Yesu ntabwo yashobora gushukwa. Now Jesus told him openly, Yesu yamubwiye ati, hey Nicodemus, we Nikodemu, are you trying to become good? ese uri kugerageza kuba mwiza? You know, unless you are born again, you can never see the kingdom of God. Rwose ndakubwira ukuri kutavutse ubwa kabiri utabona ubwami bw'Imana. So now the same word Jesus is speaking to all of us. Niyo magambo Yesu arimo atubwira. Hey, we have been thinking that for me to receive salvation, I should change from forsaking the bad things and I do the good things. Nariga nibwira ko kwakira agakiza ari ukubereka imirimo mibi igakora imyiza. I should stop committing sin and I should try to do good things. Ngomba kureka gukora ibyaha nkakora imirimo myiza gusa. However, that's not how, you know, you can change your nature. Ariko burya ntabwo ariko nshobora guhindura kamere yanjye. The nature is something that can only change when it dies. Burya kamere ihinduka gusa igihe ipfuye. If I die and a Chinese person is born, you know, out of me, that's how I can become a Chinese. Ndamutse mfuye wenda umushinwa akaba yavuka bundi bushya nicyo gihe nabaho. Now, the sinner has to die and a new person has to be born again. Rero umunyabyaha akwiriye gupfa undi muntu mushya akaba yavuka. So when Jesus died at the cross, Yesu ubwo yapfiraga ku musaraba, actually we are the ones who had died. burya ni twebwe twari dupfuye. Remember, Jesus had no sin. Wibuke ko Yesu nta cyaha yagiraga. The Bible says that the wage of sin is death, kandi bikavuga ko irembo ry'icyaha ari urupfu. which means the sinner, you know, must die. Bivuze ngo umunyabyaha agomba gupfa. But now Jesus has no sin. Ariko Yesu nta cyaha afite. Now, but we see Jesus now dying at the cross. None urabona Yesu arimo arapfa ku musaraba. There, at the point of the cross, we were also crucified with him. Rero aho ku musaraba twabambanywe nawe. And the Bible says that when Jesus rose again, kandi bivuga ko Yesu ubwo yongeraga akazuka, also we were resurrected with him. twatuzukanye nawe. And this is how we were able to be born again. Uko nguko niko twabashe kuvuka ubwa kabiri. And this is how our salvation was accomplished. Uko nguko niko agakiza kacu kabashe gusohozwa. So the old man, you know, died at the cross with Jesus. Umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo ku musaraba. And the new person arose again when Jesus Christ resurrected. Undi muntu mushya abasha kuzukana na Yesu Kristo. And the new person who was resurrected, umuntu mushya wazukanye nawe he had no sin. nta cyaha agira. He has no blame. nta mugayo afite. He is holy and perfect righteous. arera ni umukiranutsi utunganye. How? gute? Through Jesus Christ. binyuze muri Yesu Kristo. Because we are born through Jesus Christ. Twako twavutse ubwa kabiri binyuze muri Yesu Kristo. As I told you, you know, the child who is born, they are born with the nature of their parents. Nkuko nabwiye umwana uvutse avukana akamero k'ababyeyi. When we were born the first time, we were born with the nature of Adam, that was the nature of sin. Yego twavukaga bwa mbere twavukanye akamero ka Adamu wari umunyabyaha. And now when we are born again, we are born with the nature of Jesus Christ, that is righteousness and holiness. Ariko ko twavukaga bwa kabiri twavukanye akamero ka Yesu Kristo ariko kwera gukiranuka. Now we can see this is what was in the heart of God, in the plans of God. Tubasha kubona ko ibingibi ari byo byahoze mu mutima w'Imana mu migambi yayo. By sending Jesus, kohereza Yesu, God was very sure that there is no man who can defeat sin. Imana yari bizi neza ko nta muntu ushobora kunesha icyaha. God knew very well that all of us, you know, if we stay the way we are, we will go direct to hellfire. Imana yari bizi ko turamutse twigumiye ko turi nta kindi twakorerwa mu rutazima. So because of that, God had a very great plan of salvation, you know, for our soul. Kubera iyo mpamvu rero Imana yadugeneye agakiza karoza. So we can see that predestination here in the book of Ephesians chapter 1. Rero tubasha kubona gucungurwa hano muri Efeso igice cya mbere Verse 3. ibice bitatu. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Now here something very important is in Christ. Ikintu cy'ingenzi hano ni uko bivuga ngo muri Yesu Kristo. What is in Christ Jesus? Ese kiri muri Kristo ni iki? All spiritual blessings in the heavenly place. Ko ni imigisha yose y'uburyo bw'umwuka wo mu ijuru. Verse 4.
Umurongo wa 4. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutari umugayo imbere yayo. Now when you read here Ephesians chapter 1, Dusomye hano mu Efeso igice cya mbere. there is a word that is kept repeated. Hari ijambo rikomeza ryisubiramo. That is in him, in Christ Jesus. Muri we, muri Yesu Kristo. The Bible keeps saying that in Christ Jesus or in him. Birikomeza uvuga muri Yesu Kristo cyangwa se muri we. Now, as we believe in God, it is very important where you belong to. Rero mu gihe twizera Imana aho duherereye ni ikintu cy'ingenzi. Are you in Christ Jesus or you are out of Christ Jesus? Ese turi muri Yesu Kristo cyangwa turi hanze ye? That is what will determine, what will happen to you. Icyo gihamya cyenda kutubaho. If you're in Christ Jesus, Iburi muri Yesu Kristo. now the Bible says that there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Biravuga ngo nta kwicira witeka kuri muri Kristo Yesu. So he chose us in him before the foundation of the world. Rero yadutoranije kera isi itararemwa. This is how we are able to be born again. Uko nguko niko twabasha kuvuka ubwa kabiri. So when Christ was crucified at the cross, Kristo bwabambwa ku musaraba. he was crucified actually with our sin. Yabambwa mu byaha byacu. Because he didn't have sin. Kuko nta cyaha yagiraga. Even he was not supposed to die. Nta nubwo yarakwiriye gupfa. But Christ Jesus, he carried away all of our sin. Ariko Yesu Kristo yikoreye ibyaha byacu. And then he rose again. Arazuka. The Bible says we were also resurrected with him. Uko nguko niko birivuga ko natwe twazukanye nawe. Now the new creature is the creature that was born in Christ Jesus. Rero icyaremwe gishya ni icyazukanye na Yesu Kristo. And in him there is no sin that can be found. Kandi muri we nta cyaha ushobora kubonamo. However, sadly enough, ikintu kibabaje, many people today, they still rot in sin and condemnation. Abantu baracyari mu byaha no kwicira witeka. Because Satan has deceived them. Kuko Satani yabashutse. They have no interest in being born again in Christ Jesus. Usanga ko bavuka ubwa kabiri binyuze muri Yesu Kristo nta bitabashishikaje. They are just busy trying to clean themselves, sanctify themselves and changing their behaviors. Barahuze bagerageza kwiza no kwitunganya bahindura imyitwarire yabo. However, even if you change your behaviors and your works, ariko kandi nubwo wahindura imyitwarire yawe n'imirimo yawe, you will change from becoming an evil sinner into becoming a good sinner. N'ubundi wenda uzaba umunyabyaha, uzaba uri umunyabyaha mubi nuhinduka uba umunyabyaha mwiza. However, any kind of sinner, whether they are evil sinner or good sinners, all of them, they will go to hell. Ariko abanyabyaha uko bari kose bari beza bari babi no handi bose ni mu rutazima. We can see many examples in the Bible of such people. Twabona ingero nyinshi muri Bibiliya nk'abo bantu. So dear followers, bimwe bisaba kurikiye. I really hope that you realize, where you belong. Iringiye ko mwamenya neza muherereye. It is true that if you do your best, you can change your behavior. Ukoze uko ushoboye kose wahindura imyitwarire yawe. However, that cannot make you be born again into a new creation. Ariko kandi ntabwo byatuma uvuka ubwa kabiri nk'icyaremwe gishya. As you exist already, nk'uko uriho, for you to be born again, first of all, you have to die. Kugira ngo uvuka ubwa kabiri ugomba kubanza ugapfa. So you have to die with Jesus Christ, in your sin. Ugapfana na Yesu Kristo n'ibyaha byawe. And then you arise once again in the newness of life and in the righteousness of God. Hanyuma ukabasha kuzukira mu bugingo bushya muri Kristo Yesu. This is what the Bible is telling us. Icyo biri kutubwira. Many people, they confuse the gospel. Abantu benshi bagira ubutumwa bwiza. They think the gospel is me changing myself. Bakabwira ko ubutumwa bwiza ari ukugerageza kwihindura ubwabo. Changing what I do. Guhindura ibyo nkora. Like avoiding, the evil things that have been committed. Nkareka amabi nakoraga. And try to do good things and good behaviors. Agerageza gukora ibintu byiza ngahindura imyitwarire yanjye. However, this is not how you can be born again. Ariko ntabwo ariko umuntu avuka ubwa kabiri. The Bible says in him. The Bible says in Christ Jesus. Bivuze muri we, muri Yesu Kristo. Now in Christ Jesus we have received all spiritual blessings. Kandi muri we, muri Kristo twakira imigisha yose y'uburyo bw'umwuka. And also he said in him we should be holy without blame before him in love. Kandi birivuga ko muri we turabera kandi tutariho umugayo. So I really hope that we stand in Jesus Christ. Iringiye ko twese twaba muri Yesu Kristo. In his perfect works that he accomplished at the cross. Mu mirimo itunganye yadukoreye ku musaraba. Whoever stands with the works of Jesus Christ. Rero uhagararanye imirimo ya Yesu Kristo wese. The Bible says that they will not be ashamed. Birivuga ngo uwo ntazakorwa n'isoni. Of course they will be accepted by God because they will not be standing before him through their works.
kubera ko azemerwa n'Imana bitewe n'uko atahagaze imbere yayo n'imirimo ye bwite. So Jesus Christ has obtained a perfect salvation for us. Yesu yatuboneye agakiza gatunganye. So if I had enough time, I would like to share more about this book of Ephesians. Ikindi gihe nzabona umwanya ndashaka gukomeza kubaganiriza muri iki gitabo cy'Abefeso. Because here lies, the secret of how we can be accepted by God. Kubera ko hano harimo amabanga yerekana uko dushobora kwemerwa n'Imana. So today we'll share up to here. Uyu munsi reka dusoreze hano. I will pray and we will conclude. Ndasenga hanyuma dusoze. Let's pray. Senge. Heavenly Father, we thank you for this evening. Data wo mu ijuru tugushimiye umugoroba. Lord, we thank you for your love and your mercy. Tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Father, for so long time we have lived in confusion. Mu gihe kirekire twabagaho mu rujijo. And we have been trying to change ourselves. Tukagerageza kwihindura. However, the nature does not change by changing the behavior. Ariko kamere ntishobora guhindurwa nuko twanduye imyitwarire. One has to die and a new person has to be born again. Tugomba gupfa umuntu mushya akabasha kuvuka. And this is how, by the stripes of Jesus, by his wounds, Lord, we are able to be born again. Niyo mpamvu kubw'imibyimba ye no kubw'ibikomere bye twabashe kuvuka ubwa kabiri. Through the blood of Jesus, the Bible says that he has obtained us the eternal redemption. Kubw'amaraso ya Yesu Kristo yatuboneye gucungurwa kw'iteka. However much sinful we may be, ko twaba turi abanyabyaha kose, but there is no sin that can defeat the blood of Jesus. nta cyane iki na kimwe cyanesha amaraso ya Yesu. The blood of Jesus is very powerful. Kandi amaraso ya Yesu Kristo afite imbaraga. That's why, Lord, you have chosen so that we can be born again through his blood. Niyo mpamvu wadutoranije kugira ngo tuvuke ubwa kabiri binyuze mu maraso ye. And Father, today we believe that in him there is no condemnation. Kandi muri we nta kwicira w'iteka kubamo. In him we have holiness and we are blameless. Muri we turabera nta mugayo turiho. Father, I pray that you bless all people who are following. Rero umugisha abakurikiye bose, Allow them to discover their true image, ubashe gutahura ishusho yabo, so that they may not rely on themselves, kugira ngo we gukomeza kwiringira ubwabo, and they can rely on the blood of Jesus. babashe kwiringira amaraso ya Yesu Kristo. We thank you, Father. Turagushimye Data. We pray all these things in the name of Jesus. Kandi usenze byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. So we'll end by here. Soreze hano. I hope you like this video and you share it with your friends. Niba iyi video yikunze wisangize n'inshuti zawe. God will bless you by spreading this good news. Mana izaguha umugisha mu gihe usakaza inkuru nziza. Thank you very much. See you until next time. Murakoze nawe utaha.